Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian baka sorkar pedeng kala penhiyari ka khajana, jong ka petrol bat ka diesel, kata dasan ning ka bat shipotin ka. Kabalatray kam na do menta kasni, hapo ka ribaro kawe. Hakasaw tari unay wing arhajar arpaway, nakaliang unong sanhima. Ulayo banyakren bat kikatukat ni kinong nya kali kamay, hasilong. Kilaong bayaman takas ni dang sedang, penhiyar ningkong, kimpala ban ong ee. Henry kani kajing penhiyar tang saning ka, kampat biang nakabenta jongki. Man kasi kumapii nado kani ka lockdown ka sikiw ka petrol kalong man kasi situng ka lani nyaw pau san pau naya kata tarhadu kini kisni siwa bakar penhiar ko ako hadu sispa sau pon kanu naya to lah lah san ka te dok lihat idon jingira mo dari petong ka pun ya kayo te melaban batai mo kayo hite ka kiyo ka hiar hi pinamla ban ong ikanay katay hadray ban ong kadon ay asian dat ay katay ngimla ban batay namar kasarkar himag bo pendia di kita ta ban ong bo kadon ay asian dat ngimla ban kan tho ngimla ban ong ay kata ti ka jingkiw ka petrol kam dat ka ya unong bu kali ha kawai kali ang kam gerak ta unong bu kali bi kajing ktahi likare ya upaj ba obobon balang dara kekiu ke petrol kejingkiu ke petrol kawan raru ya kejingkiu jong timarbang mardi hi kata kalau tak selon sare kata halor kata ban ong ya ka sarkar tilate kumba pili ihi ki kaseng jong ki nongnya kali khamtam kala esimi kasin jam ban persno se ka sarkar ba dei ban penhiar ke petrol namar ngi sutu ni kajingkiu kamdai ka kta yangi tangi ki driver kan bat iki babu kali kamdai ko kta yangi kta hit salon sare ki pajba gubur di halor kata kanong rem ibu kajing karpan ya ka sarkar baki kin penhiare ka petrol nang ba ki baduk basuk lu kin yo chung mentoy lang kan mar ngilaju asau buntin hi khamtam ya ki pajba ki baju ya knyum serum sereng wah gini kisni kisnem ki alai yang omdan sen halang ki ban ya ki halor ka jingkiu ki marbam ki mardi kesindam ka paki driver taksi kesim ha to ko kamdai ka basim sangna banta joti ka perkhat ru ya ki bobon ki balang ki nama ka jingkiu ka petrol ka sai ki bobon ni kamdai tangi ki nongnya kali ki bo selani ki try kali ni lor ta ni de kan bu jingge yu himo namar kum ikalihi ngiyat ban ot event handrai katak ke ot tingi omdan event las ot baik lakut ke kopor jom ketuka atak lagai ngekren dia ke rotak ke senjata mereka ega hiru lasu ot baik itu omdan event omdan hiru ban ridu watang 10% do ya ka sama ngiri bersio. Andai kat kami pat nak senam hi kecil. Nah. Ngira sultai hi bala dalam umur debat semacam mah. Mar pemerintah hi private di basi tak tang si sien si jing em la ong no kiat kat bomon omdan lokran omdan baong halor tapi dengan AIU yang ni kibla samtiu ya tak mah. Makin pelat yang ngiru. Dalam kepala ate ngi kepat ngibu kejing kepat hi bakin perhias nang ba anong tahan yu. Bubuan balang kan. Lada kiu ke petrol kamar bam kamar di kiu hi na kabai namar hamni hi hi la jongi banwan ra ikimar na bar dam kamda kakali. Nama katrin kamdan. Kashat kamdan berpoi ki Jingbam, Sungki Marbam Mardi, Dehabon Wara abet kali, kebayaan ka daga umpniang, kalau nggak diesel nggak petrol bro, kawan dah tahi, di lada long kepala, lada perhiat tu di ke
Upsiang temo pentuk lang ga petrol ke diesel tekan kamera peti bukun sekarang ni nomor ni ihilara kecil ke petrol unong kit ya ketuka maru hapat bungkiu ya ke kit tekan wara apat kecing kiu dore itu kimarban kimati kan kalau kata te ngidon pat ong pan kerpa ek sarkar ba kan penduna no ada long kepala